Haya, Incol Pictures hakuno mastudio ni menshi, ntabwo bari umuntu umwe, bari abantu benshi bafatanyije. Buriya kugira ngo akazi kagende neza cyangwa se katanga umusaruro ufatika, bisaba ko abantu bafatanya bagakora. So rero aba ari byo byiza guhitamo gufatanya. Hakuno aruwaje arafungura, yambara antibar, afata n'imbunda. Urebe tugatangiye, avuye mu kabati. Ni umusore muto, amaze kubifata aheka n'igikapu arerekera. Urebe witonze avayo. Tutaragira ku magambo menshi, nuko tugatangiye. Umusore avayo, turabibonye afashe imbunda, aheka igikapu, aza guhagarara hakuno. Aza gufungura hano. Urebe witonze, kumba aho yinjiye harimo abandi bantu. Ahaya umusore ahita negekaho arafunga. Silakan untuk duduk. Buri mwe wese nagume mu mwanya we. Sudah menjadi tertuduh untuk melakukan pembunuhan. Ati dike ibintu ntago biribuze kuba byoroshye. Umusore avayo afite ifunguzo. Kami tidak punya pilihan. Kubera ko ibimenyetso ntabwo bihagije cyane. Urimo urakora ibiki? Ini ada apa ya? Iki kijya mbere hano ariko isasu mu birere. Umusore yinjiye mu rukiko. Buretse nyabu tuza mwana, buretse baserera n'abasekirite bo mu rukiko. Urasarasa ku ruhande. Ha, urebe musore, hoho, bisa nawe niba ibyo yatekerezaga. Ntumbaze. Hakuno hari uri kwa muganga, bari kureba. Kelihatan sehat ya. Cha ndabona umwana kabisa afite ubuzima bwiza pe. Sidang Saddam udah dimulai ya? Ndakeka Stama ari yiteguye kuba yatangira. Banget ya yang ngikutin kasusnya sampai datang ke persidangan. Kubera iki abantu benshi cyane bashishikajwe n'iki kibazo, n'iki kirego kigiye kubera mu rukiko. Unjung. Ntuhangayike. Cuma kerjaan fisik kok. Biriya ni ibijyanye na physical rubble. Rebe hakuno babiri mu modoka. Sako. Nta kintu na kimwe numva shaka kwiyumvisha pe. Pengacara ke kamu. Isi yose iragukeneye. Gak tahu. Nge sindimo. Simbizi. Kalau aku sampai gagal lagi, sinzi niba ndi bwongere gutsindwa nanone. gue jadi pengacara. Loh, Ahari uramwavuka, reka nizere ko atari buze kuturenganya. Udah bolak-balik lo ikut ujian, tetap aja. Ngomba gufata ibizamini inshuro ebyiri. iya. Cyangwa se sikagera no kuresha. Ndabizi. Ariko ntugire ikibazo. Buat anakku ini bangga. Ya. Wowe terwa ishema n'umwana wawe. Urebe n'umugore n'umugabo bavuye kwa muganga kureba uko umwana ameze mu nda. Tugaruke hakurino kuri Pengadil. Pilihan lu gak ada yang bermartabat bang? Ya karena saya benar-benar gak ngasih kamu pilihan apa. Ibitekerezo abantu bari kugenda batanga, ndatekereza bitari buze kubaka. Ushatse kuvuga iki? Kalau pilihan kamu masuk penjara, bilang sama bapakmu. Niba ushaka guhitamo kujya muri gereza, uze kubanza uhamagara umuvandimwe wawe. Terus keras ini ya sama klien lu. Ese igihe cyose niwe uzahora uri umukiriya wiwera? Saya ini pengacara kamu, bukan. Ndi umwavuka wawe kandi ndi n'umwarimu wawe. Ugomba gukurikiza ibyo nkubwiye wa kigoryiwe. Kubita agashyi k'ubugoryi ku matama. Urebe tugaruka hakuno mu rukiko, hari wambaye agapfukamunwa. Umugabo wambaye agapfukamunwa yahiye isura, yahiye itama, kuzuru no kanwanwa. Nyakubaha Mungu uko mubibona isura yanjye yarangiritse. Kemudian menyalakan korek dan membakar rokok. Ibi byabaye kubera abantu bagiye banyokesha amatabi, barwikishije itabi, lalu menyundutkan rokok itu ke wajah saya. bagiye bafata amatabi bakayansindagira mu maso. Umugabo ari gutanga ubuhamya mu rukiko. Ya. Nyiricyubahiro, Telah menerima kesaksian dari seorang dokter. tumaze kwakira ubuhamya bwa dokteri Waktu dan uang akan dibutuhkan untuk mengobati luka bakar. buvuga ko ufite impamyabushobozi mu cyiciro cya gatatu, Dakwa ndetse ngo ukaba wararenganyijwe cyane. skizofrenia. Ahari umuntu ushobora kudefanda Karena terdakwa ntagaraboneka. yang berat saat mendaftarkan diri ke universitas. Ndabona ibyo ahuye nabyo byaraguteye depression ikomeye. Jalannya tidak juga membaik. Lalu kemudian Nyuma y'ibi rero saudara terdakwa
mengalami delusi juga, ntabwo twahamya neza ko twahita dufata umwanzuro dan ini menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tutaramenya neza niba uyu umunyabyaha icyaha kimuhama cyangwa se kitamuhama. apa yang dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang demikian, dan icyo yakora icyo ari cyo cyose melakukan tindak hano iraza kwemeza terhadap korban Noviandi Bimo. kugira ngo duhanire umunyabyaha. Ikiri bube rero, Lihat kondisi kejiwaan hagomba kubanza hakaboneka uri buze kudefanda ibyo yavuze, maka terhadap perbuatannya tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung ikindi kandi ntabwo yigeze byibuze terdakwa agaragaza adanya ko alasan arengana mu buryo bufatika. sebagaimana ketentuan dalam Dukurikije rero ingingo ya 44 Kitab Undang-Undang Hukum, mu murongo wayo wa 1 Majelis Hakim muri ya Criminal Code, urukiko rwemeje ko karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum. ibyaregwaga byose byamaze guhinduka. Umukecuru arikanga, nyiricyubahiro, Nggak masuk akal, Pak Hakim. ibi bintu ntago bisobanutse. Umugabo, umwana wanjye akeneye ubutabera. Nyiricyubahiro, umwana wanjye akeneye ubutabera. Ndakwinginze hereza ubutabera umwana wanjye. Tuza mukecuru, tuza. Sasa mu rukiko umugabo aje kurega abamuhohoteye bamutwikisha amatabi. Mina di penjara. Urukiko rwanzuye ko ngo umugabo atatanze ibimenyetso bifatika by'uko uriya mugabo arengana. Sasa urukiko rutarwemeza ko uregwa abaye umwere, nta cyashinjwa. Apa bang? Terkadang tempat ini nggak ada hubungannya sama keadilan. Ntar juga lo bakalan nyadar. Hari igihe rimwe na rimwe ntekereza ko ahantu atari ahantu hanyaho pe ku bijyanye n'ubutabera. Telefone, alo? Ini gimana nih? Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Ya udah. Bimeze neza. Bisa coba lagi, ya. Hari wakuzongera ukagerageza ukwezi umwaka utaha. Serius? Koko se? Aku lulus dan nilai aku bagus. Umva namaze gutsinda, biratangaje. Hakuno hari umukecuru mbibuke, umwana batamuhaye ubutabera. Uretse segonda rimwe. Hari umukecuru umwana we ntago bamuhaye ubutabera. untuk hal di luar itu yang pasti Urebye iki kibazo rero, ungkapan informasi pribadi nagerageje gukora ibishoboka byose ya agar Kadam tidak melakukan hal. ugomba gukomeza gucunga niba nta gikorwa cy'ubugoryi kiri buze kongera kuba hakuno ingagariri gusohoka. Kamu bokap gua ya baik. Jadi yang bayar. Uri papa mwiza sha. Nuwa mbere hakuno. Jujur, saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Mu by'ukuri, Ya, mudah-mudahan dia bisa berubah. nizeraga ko byakagombye guhinduka. Ini salah satu cara yang bisa saya lakukan sebagai ayah. Oke. Ati niyo nzira nyine nafasha papa wanjye, sawa? Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi keluarga Anda. Reka ngibi twizere ko bigiye kuba agaciro ku muryango wawe. Bakar di wajah. Ndabaturitse afite igisasu. Hakuru n'umusekirite umukecuru bazi kumuha ubutabera. Aje ngo afite igisasu, niba ari igisasu, niba ari itafari ntumbaze. Bukan begini caranya, Bu. Ubu ntago ari bwo buryo umuntu yihaniramo. Ese mutekereza ko nakuri iki Mr. Luck? Reka tugende. Umukecuru bamuvana ngaho. Sasa bura ku rukiko hari umuntu batamu ubutabera bukwiriye, bikaba byatuma akora ibintu bidakwiye. Masih belum terima nih. Mutwihangane banyakubahwa. Ya, permisi. Tunggu. Yewe uretse. Ini ada voucher makan malam. Oh, jangan Pak, udah jadi tugas saya Pak. Umva wareka se basi tukaza kugira Terima aja, Mas. Ya. nta kibazo umusore. Urebe ni umusore hakuno ushinzwe umutekano ku rukiko. Umukecuru gusa ngo arashaka ubutabera, umwana we ngo yararenganye. Ese arabubona cyangwa? Sasa umusore bamuhaye agakarita kanditseho curtains, sibibonye neza ariko ubwo ngubwo nibyo ngibyo. Umugoroba mwiza bavayo hakuno. Ini apa nggak berlebihan ya, Mas? Ibi bintu ntago bihagishira? Bimeze neza. Kayak gini. Ini bagus banget. Hano rigana ahantu heza guselebratingira. Hano ni heza pe. Uang yang ada di tas aku dan di dompet kamu. Ese ntago ntekereza ko amafaranga wabayabonye. Emangnya saldo yang ada di ATM aku cukup. Saba utekereza ko hari amafaranga mfite kuri banki buretse. Sering makan di sini nanti. Reka turye ibyo ngibyo bindi byihorere. Isinya. Twite ku buzima bw'umwana wacu. Dapetin klien kelas kakap. Hakuno baraseka baje gusangira ibya nimugoroba. Aku bisa kemana-mana sampai dia jalan sendiri. Ese utekereza ko hari ahantu hamwe najya umwana wanjye ataravuka. Hakuno tugaruke ku mumotari. Nguwo mu mujyi. Gusa umugabo hakuno hari undi waje. Mugoroba mwiza cyane nyakubahwa. Sinzi ngo ninde. Kamu aja nyusuin ya. Oke. Urumva uhaze se? Nta kibazo. Uyu arakomeza. Hari aho yinjiyemo hirya. Harimo boîte. Aho bagorora imbavu.
Dika ari hehe? Waje baza Dika. Urebe? Sampai ye. Ari hano we. Sama anjing. Coy, Kubera iki byafashe igihe kirekire? Hakuno dore ibibera mu mabwate. jalanin hidup yang lurus. We ugomba kuba ubuzima bwawe sha. Banyak bacot. Kandi ntubu umunyabya. Funga umunwa wa kigoryiwe. Aja lu. Wari wagiye hehe? Lama banget. Puas lo diakui sebagai orang gila. Urishimye se? Muri kiko byagenze bite se? Kasih Numwe mwana, numwe ibindi turaba tubiganira. Oke. Urebe? Emang ngaruh ya ke daya tawar lo ke cewek-cewek? Tekereza ko uyu mukobwa asa afite amahirwe. Narik cewek yang sama gila ya. Umva uyu mukobwa atekereza ko yankurura se. Hidup lebih hidup. Ubu twe turi kurya ubuzima. Buat apa juga anjing? Wese bite byawe? Orang tua dari korban yang lu sakitin bakalan Ati ababyeyi biri anzira karengane barimo baratekereza ko bakwica. Bisa apa mereka anjing? Ese utekereza ko bankura hehe? Mereka bahkan nggak Bari abajinga nta kintu na kimwe bafite. Nta mafaranga bagira. Nta kintu na kimwe bankura. bukan buat pengacara. Tahu. Nta nubwo babona yewe n'abavoka bababuranira. Bokap gua udah ngarahin sekretarisnya buat bayar bill. Papa wanje yubatse amategeko y'ibanga Semua bro. nk'ay'abanyabillionaire. gua nggak akan bakar-bakar muka orang Ya sembarangan. jelas lah. Njyewe ntacyo bapfa kunkoraho. Nia. Negara. Nawe uri umwana w'umukire. Masa lu Muri iki gihugu nta wadukoraho. bisa dicoret dari kakak lu? Numva si ibyo mvuga bidasobanutse. Ngelakuin kekacauan ini dan nggak ngeberesin semua saksi dan bukti. Ariko ubugoryi wakaburetse. Paling di depan aku. Tekereza ko uri umunyabwenge kundusha. Darah lu. Lu berani Numva wari umunyamahirwe. bakal diberesin abok. Shaka kugaragaza ko uri umunyamurava. Siko bimeze? Gua. Papa wanje Gua nggak pernah minta dilahirin kaya anjing. I break what ntabwo nigeze musaba ngo ambyare. Uranyumva? lu. Ariko wowe bakiri muri ibyo. Lu cuma datang numpang minum. Kwe kunywa gusa nibyo bikubereye. Doang lu gede. Urumva? Oh, main cewek enggak lu? We nta mukobwa n'umwe wabona. Berantem juga enggak lu? Hidup lu Nta nubwo wanarwana. teori aja lu kenceng bangsa. We ntacyo umaze. Uyu arahaguruka. Ari kumutuka. Di Harvard Laws. Uri kuvuga ngo wize amategeko muri Harvard. Ako naba baricariye bari gusangira baje gufata ibya nimugoroba. 25. Wahai orang-orang beriman Tugomba kwandika kuri gate. yang benar-benar penegak keadilan di dunia, Ati buryo ubutabera ntabwo buhatirizwa. Bajingan. Reba Timo. kamu sih masih sebel sama kasus kemarin. Umva ko ukomeje kugaragaza se nk'umuntu wijuse, Tapi kita juga harus sadar kalau gusa ibingibi dukwiye gukomeza yang hidup kubizamura. selamatkan karena hukum. Uremve? Berapa efektif dan semanusiawi Ibi bishobora kuba byagira ingaruka ku kiremwa muntu. Umugore n'umugabo baje gusangira ibya nimugoroba. Hukum. Tapi orangnya Kanisa k'imbyino rutabishyizeho amategeko. Kani. Nibutse umugabo ni umusekirite aku ku rukiko. ketika kamu Ikibazo rero ni nanti kira-kira kamu bakal ngebelain orang ni ryari uzaba umwavoka? Reka mbitekerezeho. misalnya kamu adalah seorang dokter yang kerja di UGD. Wewe waravuze ngo uzaba dokta Kian datang tusuk pisau. ujya ufasha abantu. Kamu sebagai dokter kira-kira bakal Burya dogiteri nta kindi akora dia mati. atabara ubuzima bw'abantu. menteri mereka ya. Kan? Ya, aku Nawe bashaka kumpatiriza ngo menyakitkan. nzagende mbyige. Udah lama dia mati. Ukuntu umugabo Parah banget ih. Kamu mau tahu detailnya nggak? umva nawe reka iriya kunkinisha. Nih, Reka ibingibi tubirangize sibyo? Percaya kok. Urakoze cyane Dan kandi ndizera ko Selamat ataravuga vuga umuntu. Umugoroba mwiza. Selamat malam. Yego umugoroba mwiza. Ganggu. Umusefiri waje yihanganire kuba mbarogoye. Ifite wine idasanzwe. Murakoze. Kalau gitu untuk Ariko ntabwo tuyinywa. Oya hari mwagerageza. Ya, Pak. Boleh. Wanareka mbasukiremo akarahuri kamwe. Mas, jangan norak. Jeri reka iyo wakiriye ibintu wabiretse. selamat menikmati makan. Uya mukomeze muryoherwe n'ibya nimugoroba. Makasih. Ni umuseriveri ngo abazaniye wine idasanzwe. Kamu nyat Special wine. Wanareka ngerageze. Pembela kebenaran dan keadilan, selamat untuk Reka tunywe kubw'ikizami wabashe kuba yawatsinda. selamat kepada saya untuk posisi permanen sebagai satpam. Kandi nanjye urareba nk'umusekirite wo ku rukiko. Reka tunywemo wana. Umugore n'umugabo. Umugabo aranywa bamuzaniye ngo wine idasanzwe, umugore yanga kuyinywaho. sekarang gimana ceritanya kita Ngaho mbwira ni gute uyumva rero? peran yang overpriced ini?
ese ino resitora ntabwo ihenze buriya urebe Nina umugore arivumbura. Nina kubera iki wandakarira? Hari kelulusan aku. Kamu nggak ada gitu rasa bersalah sama watumye tutambuka ahantu hahendutse uzana hano hahenze umugore yivumbuye. mana? Masih bisa lagi. Ibi ntabwo aribyo twakwiye gukora. Kamu bahkan ikut presiden. Ibyo ni gute wabivuga? Emangnya harus sejauh itu mikirnya? Ese utekereza ko twagiye kure cyane? Tugas aku bahkan ngehalangi. Njye mangora akazi kanjye. Kan? Kandi nkarinda umumama. Umva Nina. Gak bisa cuma sekedar nikmatin hari ini aja, Pak. Basi uyu munsi ntabwo wawishimiye. Kamu bener-bener ya. Koko se? Udah mati rasa. Aku minta maaf. Imbabarire. Kita pulang aja yuk. Niba ushaka kujya mu rugo, reka tugende. Nggak tahu. Nta kibazo. Nina. Ngiye muri resitora. Umugore yivumbuye. Lu beneran mau buatku marah terus? Hah? Koko urashaka kumbwira ko ibintu ugiye gukora biri seriye? Iki kiraseka. Jangan kemana-mana. Gua balik ke sana. Hano hamugomba kujya. Ndaje. Ngeze hano hari bakubitanye. Yewe, wa mugore ukwite. Amumeneye telefone, urebe. Amumeneye telefone. Mas, itu saya jatohin ya, Mas. Umbabare ntago nyijugunya hasi mbishaka. Beneran saya ganti ya, Mas, ya, jangan marah. Mbasi nakugurira nindi. Kubera icyo kunsaba imbabazi. Bersalah. Ya, tapi kan itu Tekereza ko nitaye ku uriwe. sengaja saya senggol saya. Mbabare ni amakosa yanjye. Bacot anjing. Ntuntere umujinya. Jaga ya mulut kamu. Ujye ucunganwa n'amagambo uvuga. Ko umugore yamubwiye. Urandutse. Sasa kubwira umuntu wamaze guhaga itabi ngo ntabwo ngo agomba gucungana n'amagambo ye. Uba wikozeho. Umugore azakuno mu bwogero. Kigabo kirakurikira. Rebe kivanayo hakuno. Ibintu gitirikaho. Kiza ku muryango umugore yinjiyemo. Ureko ibintu byabigenda bigafata intera. Kirafungura. Hano umugore yinjiye mu bwogero bw'abagore. Aya kirafunga. Sasa gihita gishyira akantu ngo hano hantu hari gukorerwa maintenance. Kigabo gifashe ibintu by'ibirahure kivayo. Hehe kiza gufungura. Tekereza ko ikibazo cya Saddam kimaze gukemuka. Kigabo cyaje. Simbizi. Gusa umugabo wanjye ntabwo ari kubyumva. Mana nyagasani, ndumva ari inkuru ndende. Reka tuze kongera tuvugana. Umugore yaje kuvugira hakuno mu bwogero. Aku lagi makan malam dulu sama kakak. Twabashe kugirana dina dusangira ibyo kurya. Iya, nanti sampai rumahku telepon ya. Reka nze kongera ngo uhamagare ningera mu rugo. Umugore hari kumurunguruka. Urebe witonze. Azasohoka. Avuye he? Kwa nta utumundi. Arakaraba nk'ibisanzwe. Aya araho inzugi zitangira kwifunga. Arakomeza arakaraba. Kumbe le bandi. Ini toilet wanita. Hangani mu bwogero bw'abagore. Uri kwakora iki? Ndabizi. Di sini keluar. Nene n'ibyo ukora hano? Nggak tahu kalau nggak sendirian. Ntabwo nari mbizi kuri wenyine. Tapi Ushatse kuvuga iki? nggak bisa bersama. Kumba ufite n'umwana. Imwe! Ku mutwe. Umugore umutwe barawumena. Nyakubaho. Di mana ya? Ubwogero bw'abagore buba he? Okay. Ngwino nkujyaneyo. Umugabo yategereje umugore araheba. Bageze hano ngo hari gukorwa. Urebe witonze. Di sana Pak. Terima kasih. Umva ni hariya urakoze. Umugabo avayo. Ageze hano abona ngo hari gukorwa. Nyakubaho buretse. Sini. Ese ngo hari gukorwa ariko mbona bashyize icyapa kibuza abantu kwinjira. Nin umugabo arinjira. Nina. Umugabo arakomeza. Nina ageze hano. Nina we. Nina asanga umugore wari hasi. Ubufasha. Panggil ambulans sekarang. Nyakubaho hamagara ambulance. Nina. Byabaye hano.
Alo? Kumbe ikigabo kiri hafi aho ngaho dore n'ibikweto gihita gicisheni nyakubaho ikibikoze gicisheni urabizi sigana umugore wanjye ndaje mugabo arakurikira ikigabo arakibonye aragikurikira hoho mugabo yaje ntabwo ncika tu ntabwo wakica umugore wanjye ngo bikuguma horo hakuno naza kwicomeka mu modoka kurikire ikigori kibikoze kacurore abona umujinga afashe moto umwana nawe afata imodoka amusense ntabwo ncika gezana imodoka irakwama rimwe yakigonze wa mujinga kura amenyo buretse box ku menyo. Gara-gara apaan sih? Byagenze bite? Apa? Nina byagenze bite? Juga nelfon aku. Mbere yuko umpamagara byagenze bite? Hakuno kwa muganga. Muganga aramubwira umenya bitagenze neza tu. Umenya bitagenze neza. Hakuno abaganga bari kugenda bacomeka ibyuma. Umugore tayari bamaze kumworosa igitambara cy'umweru. Bivuze ngo acisheni. Acisheni. Urebe kuntu ibyago bijya bigenda bikaba bindi. Hakuno hari cyo bashyizemo amapinga. Wamfungura? Saya sih mending kamu diam. Enggak usah ngelawan. Byaba byiza ufunze umunwa wawe. Siko bimeze? Hubungin pengacara. Niba ukeneye ubutabera cya kigoryi bagifashe. Kiraseka. Cyane rwose. Masih bisa ketawa ya, habis bunuh orang. We wa musensi ntago wakomeza guseka gutyo kandi wishe umuntu. Permen. Tuza mujinga we. Musanze kwa muganga. Kamu kaya. Uri umunyamahirwe shaka kubera ko papa ari umukire. Uyavayo. Bisa nari umwavu kuje kumubanira. Hamagara papa wanjye. Baca semua di proposal itu, jadi langsung Najaje gusoma proposal. to the point ya. Dengan angka segitu, tadi saya dapat 30%. Byibuze twabashe kuba twabona nimero. Saham kan? Byibuze biruze gufata nka 30% bya share yawe. Iya, Pak. Cyane rwose nyakubaho. Itu saya. Sawa. Uyaraho hari waje gitaraganya. Bose byakomeye. Ngo iki? Kita di mana sekarang? None hase. Rumah sakit tapi kabarnya bakal segera dipindah. Umuhungu ari kwa muganga. Kita harus kirim pengacara sekarang. Kalau soal itu Keneye kumwereza umwavuka. sendiri. Maksudnya? Dia Ushaka kuvuga iki? Gunawan. Dan itu sudah benar. Timo adalah pengacara Bahamagaye timu Gun One. Di mana tempat kejadiannya? klubnya Saddam. Ushaka kuvuga ngo byabereye muri Saddam Club. Koko Hubungi Wira sekarang. hamagara Willa. Nona gitaraganya. Willa nimba rindi. Hakuno. Uyu ni umwavoka turamuzi. Aburanira ingagari. Aza kuri cya kigoryi. Cyishe umugore n'umwana. Suami itu cewek. N'umugore ufite umugabo. Jadi Anda membunuh atau tidak? Wamwishe cyangwa ntago wamwishe? Mwavuka mwibuke ugomba kumubwiza ukuri. Mungkin kita akan banyak membahas juga soal sopan santun. Ariko wa mujinga we kugira ngo mbone icyo nandika kandi gisobanutse bisaba ko urasa kunde ngo ngende umwavuka wawe ntagomba kumbeshya. Kandi koko nibyo. Kikiraseka. Kiramushinyika. Anda sudah terlalu tua seperti. Ndabona uri umuntu ukuze. Cocok kita. Kita ini kan mau atur strategi. Saya nggak peduli. Nibiki muri gupanga gukora? Mau Anda mukul, Sinitaye kuri uwo mwanda. nonjok, bunuh. Sinitaye no kuba niba wamwishe cyangwa se atari wamwishe. Keneye kumenya ngo byagenze gute. Yang penting adalah memastikan Dasa ku ntego mbwira. Anda keluar dari sini. Itu kan? Mbwira byagenze bite? Membunuh atau tidak? Wamwishe cyangwa ntago wamwishe? Kikivayo? Saya juga nggak yakin Kuko nakubwiye Anda bakal percaya. ntago nkwizeye. Saya memang orang yang gak gampang percaya. Ntago njya nizera nanjye abantu boroheje pe mu buryo bwari bwo bwose. Tugaruke hano umugabo yashe gushyingura. Urebe. Mugore apfuye mu buryo bw'amaherere. Fire ya mbere hari imodoka yaparitse. No. Modoka hari wavuye n'umutaka.
urebe. No. Umugore. Tahu dari mana? Ninde abikubwiye? Kabar. Ya dia pengen datang, Papa yabikoze ate? pengen doang. Wakeneye kugaruka. Gua nggak pinter ngehibur orang. Ntabwo n'umuntu mwiza kugira ngo inshyire abantu muri mood nziza. Ndati wakoze kuza. Dia udah ngebantu. Byibuze ubufasha bwawe buragaragara. Alibi apa yang mau Ubu noneho tugiye kureba tugaruka hakuno kuri gushinjwa kwica umuntu. kita buat? Gira iki kijya mbere. Untuk Anda, kita buat saja bahwa pembunuhan Ibyo nifuza kuri wowe nkeneye ko mbwiza ukuri. Ini- Ugerekeranye n'ubu bwicanyi. tidak disengaja akibat alkohol yang terlalu Kugira ngo mbashe kuba nagufasha, ndabanza amenye ese koko wari wasinze cyangwa wari uri muzima. banyak. Dengan begitu, ya Niyo mpamvu rero hukumannya bisa kurang dari 5 tahun. ibyo uvuga byose ugomba kwitonda kuko iki cyaha wakoze ishobora kukumaza imyaka 5 muri gereza. Mau ke penjara. Aho ushaka kujya muri gereza. N'umunsi numwe ntago mbishaka. Alasan skizofrenia temanmu aja ya. Okay, niba rero udashaka kujya muri gereza, Masa sama guys? urambwira uko bimeze. Gue bunuh orang. Njyewe nandi muri restaurant nako muri club yo kwa Saddam nica umuntu. Jadi Anda membunuh. Oke. Wamwishe rero sawa. Yarabyandika. Aha. Maksud gue, ini kan kasus pembunuhan. Iki ni ikirego cy'ubwicanyi. Bisa pakai cara yang sama. Se urumva uri buze kugikemura gute? Bisa kasih tahu saya alasan apa Anda membunuh orang itu? Wambwira impamvu wishe uwo mugore? Itu lagi. Nanone yongera urambajije kandi impamvu namwishe. Alasan Mbwira. membunuh seseorang di saat Anda baru pertama kali ketemu, Mbwira nyine impamvu wamwishe n'igihe wamwiciye. sedang tidak bisa berpikir dengan jernih atau bagaimana? Wari gutekereza ko ibintu turimo byoroshye kandi birakomeye. Bisa jaga rahasia kan? Wabikibanga Lisensi pengacara. cyangwa ntago waribika? Ushaka gutakaza lisansi yawe? Mau izin pengacara saya dicabut Oya, ntawe ushaka gutakaza lisansi yanjye. untuk monyet kecil kayak kamu begini. Kubera ko njyewe ibyabaye mba ngomba gukora ibishoboka byose ikibazo nkagikemura. Jadi alasan gue membunuhnya karena Namwishe kubera ko wumve. Aha, uyatega amatwi. Kubera icyo wamwishe. dia menarik aja. Ntabwo yarashishikaje pe. Bisa hidup tanpa hukum. Saya nggak habis pikir itu. Kubera ko yari umuntu uri aho ngaho uciriritse. Tanya, kayak apa sih hukum itu? Nakomeje kwibaza. Gue bunuh orang, tapi hukum bisa bilang gue nggak bunuh orang. Rero namwishe kubera ko hari ibyo yavuze bitari bikwiye. Nenkeneye kumenya amarangamutima yiwe ku buryo ameze. Ntabwo nabikoze mu buryo bwiza. Yateze amatwi. Pasti orang lain. Ese ibyo bintu biza kuba bihagije? Ikibazo ni Dan hasil tesnya juga membuktikan hal yang sama. Kamu iyo test iraza kuba ikeneye ibindi bintu. Saya cerita satu hal lucu. Ahari nshaka kukubwira ibintu kuva biratangaje. Dia, Gusa umuhungu washatse ari gushaka kwigira nk'umuntu w'icyamamare. istrinya dan mantan pacarnya, dia Yishe umugore wari ufite umugabo. tidak bersalah. Ubu ni ubwicanyi nyakubahwa. Istri dan mantan pacarnya. Kandi budakwiye gucecekwa. Ya, saya juga tahu itu. Ibyo ndabizi neza. Tapi kemudian Ariko nanone tahun imyaka 10 ishize selang dia kembali diadili, Pak. Dan yari yaravuye mu kazi. 3 tahun penjara hanya karena mencuri souvenir dari hotel. Ndetse hari n'indi myaka 33 yari ishize Anda tahu apa ari muri gereza. 2 kasus itu? Waba uzi itandukaniro y'ibyo byose ndi kukubwira? Avana itabi. Saat dia diadili, dia tidak mampu menyewa pengacara mahal. Naramuka agerageje Kejahatan kwigira intwari cyane birasa kumugwa nabi. acara yang mendampinginya saat peradilan itu berlangsung itu Ubijyarira no gutegura uburyo bw'urubanza. Okay, umukiriya arabyumva. Beli gedung sebelum kamu datang ke sini. Hari ibintu nabashije gutunganya mbere yo kuza hano. Untuk kantor firma hukum Anda. Ibiro twarabyubatse nabyo bimeze nk'amategeko. Anda berhasil Niba watsinda ubah namamu yang ada di. nazahindura izina ryawe. Jika Anda berhasil untuk tidak membiarkan setitik noda pun pada kehidupan Dika, Nkeneye ko ubuzima bw'umwana wanjye butajya muri gereza. kamu bisa. Kandi nzi neza ko wabikora. Wa mwavoka aje kumukire amwemerera ibya mirenge. semua dokumen termasuk jaksa. Dokima zose namaze kuzibona. Ya, universitasnya di mana, keluarganya siapa? Shaka ibimwerekeyeho Siapa? n'uwo ari we. Bukannya satpam. Ngo n'umusekirite. Dia juga ya. Ya. Okay, mushaka isawa.